Dimapur damnang ni lo, Baki damnang ni lo. Dibu dah Lombo. Hey, wah. Karbi Farmer Committee bukan kali. Kentucky Fried Chicken KFC di Pulang ta pini ni paisir kepar ni ke impu popu. Lasi la kapre platform la teglong lo di Facebook long pecek lo kapre di pir the dang thang tu lo di Pulang KFC impu popu. Lasi pini ke impu ek popon ni da kan podim long pali dun jipu. Lasi nang lang doi bom ta KFC ko pini ke dam long ceng lang ni da ko pi hormu tong cholong ini. Okay. Adim ke lapu di puiti, lapu na rooftop dulu, rooftop apa lo, yo lag adim ke, dah kalau adim ke je, location mau jadi location Arlo lo, Arlo sih dulu, mangke, mungkin dopik ini si kangku ni lah, apa jo, kado kau bela pen, ini kangku bangke itu, kating hawan karbe mau termas konsil long iya, makanya morsing iso bensin tu pun lo, tapi kacarap tu nak kayak morsing rompar, yo, tapi lapu ini kami yo kamu cilo lo, lanceng lah mau tapi ini kita bangke, ya sih dah mau tahu yo, mangke Arlo sih dulu, kado kau kangku alih itu mas kami. Ini kangkuar ni, alam itu bantah alihi lah yo. Malam so pilo pulote, anak kahim pun dengan pitong pun ini bukan sar lo. Ini alihi sar pulo. Itu kacing hawan karbeng lo, termas konsil long iya, makanya hayo morsing tisu. Lapen sar borsing lo, lapen puan dah alihi saja lo, puan dah alihi saja lo yo. Pas ke pacu ceng sar sih yo, ke try yo. Ini namanya dulu ya? Yo lah kayak. Tosar. Sar taste kau kene kau. Coba sen masar. Kasar sar, coba sen ma. Lapan dia lada kan patit ni, atum ada nama dari handpan, atum saya labang tu. Akiada. Pada kepating dia pakai yo, ini ke kangkuan ni yo, kopi lo kami gini mah. Crispy. Hot weekend. Crispy. Kami ada sumbi pigo ni, pudun heke kita kecuri culu. Yo, nawan piel yo, nak lalu kita kecuri yo. Oh, kesana amian ke lagi? Nah, aku ke hot wings lo, kita ke hot and crispy. Oh, jo, kita try lah. Yo, tisu anda yo. Brand side le yo, KFC. Yo. Non bangke, kecong dek yo. So first time ini kami, itu so KFC. Kamu tu apa? Wow. Hey, wah. Kita loh je boleh, kita buat ini loh je boleh. So guys, ini कुछ साग ना केने का भाल लगी चलता है. Non bang akang sap. Wow. Akang sama jun ceng lo beneng ke yo. Lo. Kali kejun ceng lah nasi. Video tu saya malah kan, tapi video tu saya malah. Colong apa tu? Yo, jangan salah kecolong le yo. Metang tibu lo masih lahai dolap yo. Yo, lahai kilang nangji lapen ke order ke data tu yo. Scan to order tu yo. Dah scan de chopo yo. Anda sahaja. Lahai lo great taste ho lapen jola KFC lo alu lo ini dah sarbura tu. Langsung sarbura men ke lagi Colonial Heartland Center lagi KFC founder lo. Yo, alang ke sarta dak pini KFC kang pulau je tong dun, akhir hai ganji tok bilo, alang li ke writers inut, yo, alang li ta je tong dun yo. Ni arong pik lo, apran ke KFC yang si chogami pulau be tung ke tam ning ke Dimapur te bokhet, tapi Guwahati si dam nak ko, sanon ke met, di pulau masih dulu non pakai matang ne don ram te. Puke alang li, Vivian Longki Rongpi lo, alang li tame yo, cuet lo bon, asapsu tame yo, dak cetam tu lo. Penisi aron apa cini lang, lapuna ke order nang po, lapen order dia lo belum teh hormu gelong ibang ke lapuna aja, lapuna pick up do, langbong kai pet lo, lapen hormu gelong ibang ke lapuna silong ko, kaudar bang lapu, gelong ibang lapu hormu. Lapun ini ke ahem ku asan lo, lasi la KFC long offer do, kopian ni lo ni offer do ke? Every Wednesday. Oh, every Wednesday offer do lo. Wednesday offer. Our pen ke buy one get one free. Our pen get 30%, our pen 70% dan Kopai. It depends. Kopai ling lo. Arlo ta alon do pig yo, hey pig lo, yo, alon do pig yo, yo. Bawa bilo hem poni buma, Yang pun sih yo. oh lam dan kon lo, Arum pora loke roti. oh, bawa pig yo, baru bawa benda, dah poni no, oh, beda, ini ke KFC kang kuar ni lo, non ke? Ini kalau
Dimapur damnang ni lo, Baki damnang ni lo. Dibu da Lombo. Silang macam lah dak ke claim ke dam dunda itu makai sai delo non ke itu makai si ke ong lo ke claim ke dam kadu kawe tapi inut bhai ni bang tum tola katung long Charlie dun bom lo ile tum ta thekun lap lo bolong te bang man ke to chulap ta chok pu ai gor lu lo arlo jo alon do bek dang bang ke chobom lo pe na pu o na tu di pu ai ji to wa ke dam ta bang bom ta lo le ta lo ke na to wa ta bom lo arlo ke na ke claim ke dam bang cheng lok la pen dak ke ton de man kar bisa nang limen ko son lo Limen Bijoy Dera tu. Oh, Bijoy Dera alang lidak ke ton bangka Bijoy Dera lapan arlo ke claim ke dam tum anta karbi tum se ke ong lo. Oh. Si chini dam senang KFC hormu ke ning hang aling tangka do pole wan thabra leke chokali hala tum wanji polo tang ke adim nang lang et lang dak choki ma chok chema e phong yong se ke wan tang lo te la sor mu dam de lo lapen ke dak nong nu la tum ke char ju tum te asi ke chor mu da chok vet ji ke claim dam ta chok vet ji lalo lasi tum di pulong nang le roke ko pai. This autonomous district. This is the first KFC we are here today at Gifu, and I'm extremely happy. Di polong KFC do det kan jo kato kawe keran kelong ke klem bang bang video kan ka to abang dia we kasi itu kato we chini lo mami hat ka chini do nateng bolo tang te dak kato kawe ke klem ke dam kato we da itu makai sai de lo lapen lapu pan ka pachali pami lo chitlo do napang along ka pe ni Dimapur Guwahati la sonong pachali dam pe melo mana bang dak kopai ke ni tum da be can the eat fried chicken tolongko di polong dak ini char sam bolo te la paket dak ber plate bang ko yo la has jo Tapu tersam po iri cambok kalau tega pakai bang dak cibi kalau tega metang yo atau mon burjir po metang keren dia po ya KFC di kulong nang le lo lapen ke ahem bus tame il tu makai lo lapen isilang bacili lang dak di kulong bang anam so cerji po lama tanang ni lo pir phe da long ko an man nam la so deng sing dak il tum di kulong da long ko bacet jum cet po lo KFC ke lapen hada ke cumi ko son ma dak ke cumi da sigal lo hada ke long ko bima dak ke long da la sot thot lo lapen anam nang tum hai langi bolon te nang tum net long le lang sa tame long lap lo aku bang ke itu majir ko dak si kem ni lo nang ne than de tha oh angtong rong pi nai ko pi lo klem ke dak ke angam ke Yes, long si klem sampai pini lang floor long. oh kes long si ke klem dun di oh chali pa mi la bo ni klem ka ma chali dun 15 days. oh 15 dia chali thek pa mi la bo ta choro lo choro ngerang ke klem bang bodum yo halang le tum ta da KFC kang polong ka do ka we yo arje ke mi so kali adim pachelon lo tum ta order bom pon bom le yo KFC kang kuma motor bang cepe ko nes yo di polong yo lapon motor ke ong yo uan ta kang kuar ni mat ake joy ben tolong lok lasi pini bang ke order pon pelon thot ani si na order po la pen si chiri tha Wednesday arni lo ko tang te offer lo kai ta la sena tu chiri no la pen no mai ke tam po je ko lo ke dam dei ai ke dam dei ai ta dei